Mwandiki munene wa mantu ya Ome Roselyn Njogu na uritia Kenya wikare kumania na kampuni ciongo iri kuwa ni kurira antu ngui cia Ome ya Kenya akereka itakala kwandikithia antu wita Ome kianine kikenoro Alamisi muthenya nerita Kenya ati kuri na kampuni imana ya tano mberango na icilia ciandikithitwe ni thirikari kuheana barua cia ngui cia Ome na kuwa Kenya ni boimenyere na arongo ariwa kuri na twanya ngiri mana yele ya 50 tongui Ome ya Kenya tula thirikari yithirite ikiuriria a Kenya tuya kinoru kwaria manto ja diaspora jobs ngugire chitharo chie na Ome tuwezete kuweza na ujumbe kana kuweza na information kenda antu bamenya ni ngugire ko chie Ome mtu akienda kuita ngugire Ome etaita atia na akaita passport ngugire chitharo chie na agent baiko mtu amba kutumira kumuchwira ngugire so ore tukuthithiaja ja thirikari na departments kando tuwezete kenda twaria na Ameru tubera kwina ngugi naja diaspora na bakakira kuchua ngugi iu na utaratibu bwa gweta ngugi neu ni uju kana uju chua passport tumira agency ire kuthithia tenande ire ije kene thirikari kenda omba gweta ngambo gweta ngugi ndio mpumba kuwa kia Ameru baraba guchua ngugi Ome twikinoru tuburetera diaspora au kinoru nate bukuthithia na report ise nipo chwengo giaja bwarie na agents barabomba kubwa ngugi kwina ngugi kwe antu bejete na bathithia interview na baya wangugi on the spot na kuma una ndeke kintu kira betete kuthithia gochwa passport betete tukibona ndege ne betete ko ketwa ko gochwa ngugi Ome weje kinoru turia bwanka rojo biro fe kathira na kuma una nde wetho gochonera ngugi kana okwe wa ujumbe out there. As TVET, therefore, our work is to ensure that our youth have the necessary skills to be able to do all the work, all the jobs that are out there. And therefore, as a department, we have ensured that the curricula is collaboratively crafted, and we are listening actively to what the diaspora space is looking for, so that we are able to come up with that curricula among others and be able to train so that we match that which the diaspora is looking for. Therefore, our work is to ensure that we have the right curricula, we have the right trainers. Tukanera tukungwira launch kwa kazi maju yeu ni partnership ya KCB na thirikari insurance tontu bethu utandeke na no monka witherwe na insurance travel insurance no tukaingi weta na witherwe na bangi baka kwa ndeno tumama case na bakare ya fines na ala ule ndekuru cia Ome insurance ndio baka kuja eka bare abange beta hospitali na ala ule baidira mbesha cia muko bakashoka thirikari bakashoka Kenya na andikenda insurance bako bachokire mbea cia ira batumireta na u ni gintu gitwa travel insurance na mono inya omba gweta na ala ukethera nya murigo jwa kujukura, that is the luggage kana ndege ukomisi ndege kana ndege kwa cancelled ukaya inka some extra cost ile itiku kali madhabu ne jaku na ndi weja na ndi travel insurance ni batikumba kukushokire mbea ciaku na into bibyo ndombo byo na KCB. Yes, thank you very much.